clear tu le ngai thatu song te in zavine voin April ni khat kum sang ni le som ni paruk ni lai ni a hian chu bai kan buk thar vek cheu ni e tun tum kan video a chuan PF la lom kimi kum som thum le pakhat mi zobok nota cheng le khosa kholaya naw ting khan aneya ti chuan civil hospital lama hian khumruak omlo ti awangin nol an ni chungchang le a hnuwa lungle civil hospital a hian admit ani le a raichia aboral tak chungchang a khan sarkarin magisterial inquiry ti turin ma ala zuita khani a ti chuan magisterial inquiry hi ti zo anita ti in report lama hian tarlan ani a tuntuma hian chanchin tharin apuan hi kan ngai thlanga ti chuan kan ngai thlak zo lama hian magisterial inquiry kan ti hi enge omzia ti chuanin police lamte dan lama te sarkar thunei tu lama te hi magisterial inquiry kan ti hian omzia lokna aniem tin he mai ba ka hianin khatenga magisterial inquiry anti zo khanin dan bo chena omnia an hriata khan man ngal turan ni em sem ngal turan ni em ti te po atlang pui tun tuma hianin soya talan kan tum tura kan ngai deuh leka chuti rual chuanin dan lam a insiana chungchanga hian hetinga thilti solo thlen hian hospitala thoktu lamte man ngal thei anni le ni lo chungchang te dan le hrai eng emote kan ron ta lang to a tun tuma chong khating lam kha kan sein kan ta lang kher to lo tura ngai ta ila ti chuanin Mizoram police lam po hian preliminary kha an kalpui to ni in kan hre deuh leka engte poi report ching jok te po la omsel tura ngai ta ila thome engponi sela chanchin thalamina apuan hi ngai thalokela aspit hi tlemin kan te rang deuh leka a chanchu video hi angai ngai in lak chhon hi danin arem ti lo wang ani a minok hre thiam ram don nia ni som pani sang ni som ni paruk tlaya harai chi athi PF lalom kimi zobok thi na chungchanga magisterial inquiry ti zo to ani a inquiry report hi achui tu in district thunei tu te kuta hlan to in inquiry report zerin sarkarin ma ala tura ngai ani PF lalom kimi thi na chungchanga magisterial inquiry ti tura sarkarin arwat u beilo thanoro MCS chuan hun pe kani chung cholkar kha chungin inquiry hi ti zawin nimin march ni som thum sang ni som ni paruk tho chan ni khan a report te chu lunglei district deputy commissioner nena athelu tani Sarkari Magisterial Inquiry Titura Order ati chua ubelo thanoro MCS chu order amu atanga cholkar khat chunga inquiry report thelu torati ani angin zone JB chuan amalak na azota ubelo thanoro chuan vo in March ni somthum pakhat sang ni somni paruk thole ni hi order amu atanga cholkar khatna ani thu soin nimin March ni somthum sang ni somni paruk tho chan ni khan order petu lunglei district deputy commissioner nena athil chui report chu athelu thu zone JB zona changin asoya inquiry report chungchanga ero comment apek athiang loti soin inquiry atanga thil mu dan chu sarkar malak na atanga lo ngai chan mai achat thu asoyani kan palai zo na changin magisterial inquiry ti tur hian he thil thangin akai hnoi te chu an statement lakim ani thu soin thil tul angle mamo te chu kim chang taka en fial zir chian ani thu asoyani kwanto angin March ni som pani sang ni somni paruk ninga ni a kholaya naw che PF lalom kimi boral chungchanga lunglei civil hospital thoktu ten khum a om lo chuan lama an admit lo awangte anu a aboral zuita ka wangte in F lalom kimi una pa chuan lunglei police station a FIR register saktura ngin na atheluta zobok khutlanga YMA branch shangshang joint YMA tele zobok north all NGO le zobok north local council te baka MHEP sub headquarters lunglei chuan thu chwa siamin mo phur tu shem an phu thule zangna domna pek an phu thu te ano au chwa pui to ani hemi chungchanga hian health and family welfare department chuan March ni sompakwa sang ni somni paruk ninga ni khan thupek ti chuakin magisterial inquiry ti turin lunglei district additional DC chu arwata atuk March ni sang ni somni paruk zirtop nia amania order ti chwa to chilna turin order 30 chwale ni in magisterial inquiry ti turin DLAO le DTO lunglei district mo phurna cheltu ubelo thanoro MCS chu ruwa chatle ani a order amu achanga cholkar khat chunga inquiry report thelu turati ni in ani hiani min khan report chu athelu ta ani lunglei ole PF la lom kimi kumsam thum le pakhat mi thina chungchang hi tum tam tak sen kan ron ta lang ve to ani a zoram mi puite lungpo oilova kan ngai dan ani lo hle maya chuwang chuan dan lampo hin an phuang tok takin hremna pingei sela sarkar po hin ati thei tok le aban phak ang toka chuan action la ngei ro seti hi ram mi puite ngai dan ani a
amaro chu kan hriat renga ta na ka du chu rami puiten kan ngai dan le kan thlir dan ango thi danin a thlir dan le angai dan ani fo lo tila hi kan hriat reng atula chu wang chon dan hian eng angin nge athira tin eng angin nge hrem a pek thin khating lai zok kha kan lo ngai tu te po atula chuti rual chuanin danina hrem a pek jong jong hi adik vek tina po ani khel lo ve theiboka heting lai te po hi ani na chon investigation te po kha akal dik tok lo thea tu emo thiam lo chantir tum ngor ngor na emo ani lo pon thiam chantir tum ngor ngor na investigation ang te po kha ompal ve thei thau ani ti lai te po hi kan hriat atu lo me eng ponis la ni FIR te lunglei police lama thelu ani to a ti cham Mizoram sarkar lam po hian teng hian magisterial inquiry ti turin teng khan mo phurtu te po an ruata talan le chiar chu ani ta kha ti cham magisterial inquiry hi thelu ani ta a enge magisterial inquiry kan ti hi a omzia khating lai te kha toy te te in soi in tum teng a ola magisterial inquiry kan hanti hi omse deu bera chuanin sarkar malakna ani deu ber maya heta hianin thilti sol engema poi khoina te lo uma khata khan nun na chana hial angchi thinang chi te alo thlenga tin he mai ba ka hian mi mal dikna chanvo khatinga ra be na emo mi malte enge andikna chanvo angchi te palzu na lian tham tak mai te alo om kham magisterial inquiry kan hanti hi sarkar hian teng hianin amangin hemi mangin ma alave thin ta ni hei omzia chong kan soitak ang khang khateng chi alo thleng khan sarkarin thudik tak chui chuak tura adin asiam tina ani deu berani chu magisterial inquiry kan hanti chu khamitena ma anlak na kha ani ber ome ta cham magisterial inquiry kan hanti hian atlang pui thu achonin hei DC kan hanti te additional DC kan hanti te SDO khateng chi ho kaltlang khanin sarkar hian ma ala thina teng khan achui thina ni te cham magisterial inquiry kan hanti le police hemi police te malak na hi adang ti hi kan hriat atula ta chonin police lam hi chonin heteng chi thil engemaw dam bo chena te khateng chi khami mal ani emo pola ani emo khateng chi alo thlen reng reng khan police te malak na chuan khang thil lo thleng che te khan fin fiana athi ang kha an khon khoma ti chuanin man ani thena turang chi khan ma an la thin ta ni kan thethiam mai ome ti cham magisterial inquiry kan hanti ve chuan thil thleng khating jong jong khan thil thleng dik takte a thlen chan dik takte tin ati tu dik takte khating jong chuak tura thei top chho malak na kha ani a tin henga hianin rin hlel na om le om lo te khating chi malak na tang khan magisterial inquiry kan hanti hi ti thin ani ta thung ani ti cham magisterial inquiry kan hanti chuan engtin tan hanti taila khoimuna mo zela custody a mo ta khan mi tang te po kha an lo boralin an lo thi thei ta tin he mai ba ka hem police te kutur po khanin an lo boral thei bokani ta cham magisterial inquiry kan hanti chuanin thil thlen dan adik tak kha adik tak mo khateng kan hantiang chi kha mi puite hriat tura phochu khatenga phochu ani theina tura tana malak kha anti tur pakhat ani tani thudik tak rin hlel om lo khamo ti cham magisterial inquiry kan hanti chuan khang thil thleng dan bo chena kan hantiang chi mo mi hring nun na chan ang chi te ani lo pon mi mal dikna chan bo khateng chi palzu na te mo khateng kallu tuk ang chi te khanin he magisterial inquiry kan hanti hi chuanin khang thil thlenga te khan mo phur tu chu tunge ani fia taka hriat thena tura tang khanin magisterial inquiry kan ti hi atangkai ta ani ti cham magisterial inquiry kan hanti chon thil thleng dik tak kha mi puite hriat tir kha ani ta cham mi puite khang thil thleng khan rin hlelna engmo lian tak om khanin thei top chho malain thil dik tak kha hriat tir atum thina ni ta chuan chung case bi ka te chon rual khaile dik taka nu te kha chui ani thena turin magistrate noya khan teng khanin inkai hruina siamin teng khan malak ani thin ta ni kan thiam tur angai la tha ome ti chuan tuna kan soyang che khan engkhe samolo khan magisterial inquiry kan hanti kha chu atangkai em na chu khatiang anti khan chu teng thil chu athlen non tolo na turatan sarkar khan department ate khan rot na te kha athlen thin ta bok ani o kan soita ka han magisterial inquiry kan hanti chu ani na chuanin khateng che dan bo chhian na engtin kan te lo thelo wanga zela tu emo borala ani lo pon police ku ta mi borala ani lo pon tu na khesang chi te po ani ang chu khateng chi alo thleng khanin magistrate kai hruina ruam mana hnu khan khateng kha malak thin ani ti chuan dan lampang hoi ang hi chi hi chu magisterial inquiry kan hanti hi chu hremna pe thei kha ani lem lova amaro chu thil thleng dik tak
athlen chante athlen na munte atitu te mo khateng kanan soi do to ati lama khang kan soi kan ria khateng chi athlen chante athlen na munte thil thleng dik taka kha zon chuana manrua ani zo kani ticha magisterial inquiry kan han ti chu police te malangna police te investigation ringot kha rin chan lovin magistrate in thei top chen ting khan ma alak ve na ani a ta chong kan talan tak in khateng ke salo khan police investigation chau nilo khanin enge magistrate ina khateng ma alakna ani awang khanin mi puite a khan rin na po khana satakin atu thei pha thin ani te chuan chung khe sa chuanin magisterial inquiry kan han ti kha chuan thudik thup tumna umle te investigation kaldang kha adik le dik lo te kha chiang takin atilang thei thin ani ticha magisterial inquiry a khateng khe sangchi an vachaya until mu chu te kha ani na chuanin evidence atang khan atangkai a poimo ema teng khan man tangkai po ani thin tareng ani ticha magisterial inquiry kan han ti chuan police te nu chui dang kha dikem tila kha a en thli thlai thei ta a ta chuan police te nu chui dang kha adik tok lo ani chuan direction kha a pe thei bok ta ni tichuan in magisterial inquiry kan han te chan tuna dan bo china niara mi puite kan hriat ang chi te tin police in engemaw dan bo chena o khateng la kha chu sei chep cher kher lowang khateng che khanin athil mu dan thil thleng dik tak a hriat dang kha ti khanin mumal takin a reporta a record thin ta ani tichuan magisterial inquiry kan han ti kha he inquiry report te hemiden chen le mang tangkai chung hianin sarkar department khanin kan talan tak angin departmental inquiry te po kha din thetin he meba ka hian suspend kan han teng chi te po khan tin thil danga te po semna kha sarkar khan apek pha thei ta thin ani ticha magisterial inquiry kan han ti khanin magisterial inquiry khanin atitu te khan semna kha an pe ngal ngot theilowa semna tak tak kan han ti chu india ram ate chung kan hriat ve kan ya kot thutluk na kha ani tho tho ni ti la kha kan hriat a thaw me chu wang chuanin magisterial inquiry an han ti hianin comments teng khatte po kalo ena kha kha semna pe ngal bor bor thei tur khan kan ngai de ning kan hria kan sei fi alok ani te chuanin magisterial inquiry te khate nga ti zo ani khanin thil ti sol tu an nge ni ti te fin fi na chuanin police ten khami inquiry bo be chan khanin enge thil ti sol tu kha an man the tin chu mai ba ka chuan enge magistrate khan ting khanin ma la zui ngalin thu boy kalpui zel tur khanin ting khanin malak na te po anei thei ta ni te chuan magisterial inquiry kan te chuanin thil ti solna khadam bo chena lo omang chi te kha an chui chuak ta a chuta chuanin thil ti sol tu kha chiang takin tarlan hriat po lo ni ta te reng sila he ta ko ta khanin chinfel ani le tho tho thin ani ole khati zong kha ka magisterial inquiry kan han ti te police ina an malak nang chi te adang lam deuh na te magisterial inquiry kan han ti ang chi atlang pui te kan han sei fia deuh zor zor ani a fia tok lo te po kha mai theya amaro chu mitam tak tan chuan in hlok pui nge kan be sia te chuanin kan talan tak in magisterial inquiry kan han ti kha ko te pon evidence ta khan na satakin a mang chho thei ani ta te chuanin kan chanchin thalam kan ngai thak ang khan magisterial inquiry khati zo ani to a te chuanin thelu te po ani to ni na langa heta hin sarkarin anginge ma alak zel don ti te po chu chiang zokin talan alani tura ngai ta ela tin khesi anginge akal zel don te po zorami puiten bank khonila ngai tu atlangila athale in kan hri ani mitin mai hian kan rama heteng chi hi thlengnon tolo sela kan ti emema kan du emema chuwang chuan heteng hi thlengnon tolo se kan du tak tak ani chuan thei top chu helam kan bank khon le helam ma thillo thar te chu na sa zo zo ka sarkar tha ti chak tu le dan le thu pe keng ko tu te po ti chak tu ra thei top chu kan ti pha kang tok kan lo ti te hi atangkai a hlok em ani ti lai te po hi kan hriat atoling kan hria heng tu pai tun tu ma hian kan sebel do ani ti chuanin ei pf la lom ki mi thina chung chang hian zoram adeng chho ne khop maya al ne veu maya an laina tom em mai ani a laina tu khongai tu pon hlo nem na ngiang in kan hria ani chuwang chuanin tun tu ma heng karil lo lang li lian deuh mai pakhat chu no sen laina tom tak mai te a u kum lim vel bo lek te kangai to wang hian an ma kho hi o ti te kangai to ve thin ani chuwang chuanin hetiang chi hi tu chunga ma
thing to mo lo sila kan department a thok tu te po hian anti tur ang chi dani na phut ang chi te anti pe lama hian emergency case a phechuanin ani na chon mi zo tlong waina kan ti te Christian in ati om reng mo medical a thok tu le lo nei ve mi lo te pon anti thin anga hian thei to pa ke pen te midang ta na mal som na ni hi mitin na kan bat Christian kan ni nai na kan ko wa nga tin mizo kan ni nai na kan ko wa nga tlatani ti hi kan hriat lana kan pom tla ni athale in kan hri ani medical staff te chau an ni lo mizo mi kan ni to ani phachon accident le case engemo alo omin boy englai ma kan soi ngai lo wani in lo fa kan ni lai po kan soi ngai lo wa choile mutui lai kan ni po kan soi lo mi te tan mal som na ni turin tiang khan zan khotai re ka po asur san noya po dai kil kar thing kan tlan dor dor thin ani kha chuwang chuan kan ti tu hi midang te tan amal som na ani ti hi kan hrianon fowatan a thain kan hria hengte kan sei bel ani video min the sakan zawai chu kalome